Hi guys, khoi luhongba makeup tawdore aidi. Aina lipstick tante to Ngabuk ko sa bulo yung video rin itong semja krabane title do Gichandra Wets nebitana thaja khibani do sisina chumna chum semja banegi luhongmagi video to ngana semaduna chamna semkhibani sisina ai photos chu formal ona semja bani aine si phane se koi sana sabane khama hek powina mana pido khoi manang sakhi bi beluna sabane gi aduga sisu aine photo mayam kap khibani memory oina ba thina thela man ka ba sidadi photo angle sina yamna mangkhre aigi hek popina binaopi sisina khoi magi manaopi gi macha aiga sigi iska sepisiga ai sina ne popina ba duga si yellow lipisiga angang macha siga machi manau ne khoi moini se kaino khoi magi manaopi gi macha ne do lo manum gi si ngau se te skirt oin frock oin se le natang ne hong dok ne ma phajanu samro da bai ai khoi cha su khoi myam kaino da le khoi boy da le ani ngo chako ba gi luhongma phau si khoi boy gi sofa tani na ai photo college kharani sina khoi ba ne sina khoi ma duga sina khoi ma gi mama ne khoi bobok khoi ma ga ai ga masak ma ne hai mi na duga miti ma na da ne sina khoi ma ne ai ne khoi mama do bobok ka ai thana ke ja ba ne hai boy te boy sina khoi bu ma di khara kuju du mu bani wo ani sina khoi boki machi ani ne color fi ni se khoi boka macha khara ma na ba ne boki je hai bogi photo khara ne sina khoi ma gi photo college bi bane hiking po chat pa gi na khoi bok hiking po chat pa gi sina khoi ma si hiking po chat pa gi photo ni mane mari post hai ta bane aduga ai ki camera angle su khara soi khre khoi boy gi che ina manga tani adu khoi yam punna punde yam toina punde ko thole ka punle si ka mi ne se phi da ka pa ne sigi grade ni se kham thoi bi ko ba ne duga tai yam toina yam phajana khang de duga really ni se ai ga thang nai se sina athoi bi ko ba ne gi ming cha ma nei na nungai ke dugi nimit to lang na duga si blouse sale khara wa thoi camera se moi ki nahan mukki nimit to na lo mai ni khoi ni ne yam phai ma yam phai ya khoi ma mo ni lo lai sai me la chu je khang yam la phai